Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Konpai pator honi pen apran kidam nangke sai kamatum kelangli anparta contractor sai ki claim ke sai oi apot pusi case e pen ningje. Kedam tang phaikuni ni phai inkoira clear ni Diphu police station angkang DTO adung street light anujok ke krepahut inut arta kedotang arleng ke saraphan ke bapajok apran kedam nang aputha KSA Diphu district committee adum ningkang samse chepaklang Laso ahuni kedolong loke lahai kelang kachari nangji asai kamatum kelang ke pangkri lapen contractor Chiranjeev Agrawal ratpangri along jakong kedo atuma phan lang plotsi sai ke claim ke sai oi apot pusi case e atum jongpon lasi kisung ke phowek ahem atuma phan kera pivek nangji pusi KSA Diphu district committee atum phaikuni ni phai inkoira trok arni ASCC asai hemalong pherang kya mai kangni hut hangpon Ahoklo ni tumapo arta do olo. Seta alangli penson kachudeng bom abangpu. Alangli pen ajoksi ni tum akorte akibisi abangke ahem kachila nalong akirap long bomlo. Ni tum apo sar olo. Seta non akijum naike non ningkan pho ningkan kepke do alang. Lasi alangli lapuson ahoni ke phopen apran kedam nang koke ni tum ta ning duk piklo. Ni tum apo sar olo seta laso adung head school tamedo. Jongsi nepo alar kumat ne a osomar atum jongsi lapuson ahoni pholok pulote kopilo ke manpo pusi honi ke phopen apran kedam nangjui konpai pator asopo atum pherang ke amailong jaipon News report Karbi Anglong News Channel. First of all, pardon to all our media friends for coming to our office and attending our immediate press meet or press conference. The press conference of today is regarding to the unfortunate incidents that have occurred on 24th of November 2023. Before we proceed with our press conference, we would like to read out the press statement. Diphu, the 26th of November 2023. The Karbi Student Association expressed its deep anguish on the death of Konpai Pator, aged 85 years, as a result of a freak accident in Diphu near DTO due to the negligence of government department concerned and the contractor Sri Chiranjeev Agarwal. The KSA expressed its sincere condolences to the bereaved family. The bereaved family must be amicably compensated. The KSA observed that such incidents involving the solar light post will continue to happen. The public is taken for granted by the department concerned and contractor Sri Chiranjeev Agarwal executing pathetic works at their will, having no respect for the public or the government. Corruption has mired Karbi Anglong at the cost of human lives. From roads to bridges to medical sector to education, grabbing poor people's land by government officials, etc., corruption has rooted this land towards days of uncertainty. However, the people in power expect the public to remain a silent spectator. Any voice against the injustice means putting oneself at the danger of being falsely implicated and lands in jail. Such is the situation in Karbi Anglong. However, the KSA shall not remain a silent spectator. Crime is a crime, and we, the KSA, stand against the injustice to the society. Examples must be set that crimes against the society will not go unpunished. The officials of concerned department and contractor Sri Chiranjeev Agarwal must be booked and arrested with immediate effect for causing death by negligence under Section 304A of the Indian Penal Code and other relevant sections. The KSA invite high-level judicial inquiry
into the executions of the pathetic quality solar light post installations before more lives are claimed or more people are injured. Press statement issued for and behalf of the KSA. Signed by President Bisnuram Pangcho, Karbi Student Association's Difu District Committee. Pini all duwa barguri APHL se mai phu Mondor Singh Independent pherang ke mai kangni. Bang so pherang ke mai kangni nang kok alam theke chuke damtang ni phai ingkoi rahini ning kansuri hini ra ingkoi ke thom sarupathar along BJP atum Unity and Victory Prosperity Rally a meeting along Sarsing terang alang likaningji nelitum APHL si asong atum BJP along bang pharo sira bang kre pho atum kidunpu alam ke ahok kali Lapen angkur apholong kavi alamlo pusi Mondor Singh Independent ningje pon. Lapen ke nelitum amunit joining tunvek pulote pini penap angbong amunit atumaphan nang parjapren pen nang paklang thaputa Sarsing terang aphan karjupon pado. Jongsi nang paklang thekte pulote non kewang chipen ke nelitum APHLC atumaphan lason nongno nang jo thapri. Athe nelitum APHLC atumke ahokpet hemprek aphansi kachesong puta ningje pontu. Totangte Mondor Singh Independent kaningje alam angton pen arjuponik senang. Dua bargri pen Edwardson ko report Karbi Anglong News Channel. Nili 26 no war bori APCC nili president lo duar bogori CC president lo la pen ke bokajan LA long ke nili finance secretary lo. Lasi nili tum ke damtang taring ko rahini जे BJP atum Unity Victory and Prosperity poreli surupatha long padopono ahok nili surupatha long nili hada constituency long a president tagali a secretary tagali tebon se tame nili bokajan constituency trok long a committee long nili finance secretary lo lasineli da constituency trok long komama si episode munit kalima kalang ma nili tum chini La sopo si kitam tang BJP meeting lo je Sarsing terang kaninje pon aleng li lo bang pharo sira bang kre pho episode si tu BJP long chipa okdun pu la solam bang ke angkur phlong ka wiala la bang ke nel tum bokajan LA a committee pen si nel tum pu contact lo ke la se aleng li lan yong se amunit aleng li long dun pote kopi po tu dak apai paklang ke delo la pen ni to phan nang paklang tha episode munit kali maklang ma ke dam tang ne tum kwano ne bokajan LA lo ne tum meeting kwano ne dolo sitame la hai to phan ni tum bang ke RJ moment ta thelong le la sopo se la Karbiang long lo je 26 constituency arat atum episode si long claim bang tuman se tame bang hunang ne je suru pathar long bang pharo isi so se abat episode si tum BJP long chipa okdun po bang ke lakya hok kali bino jong se hok pote pini pinang bomat amuni nang paklang nang po kali lipote kewang jelangan lason hok he alam media chatai long ke wan bang ke niltum episode si pen bang ke mantune pen takroi tek pen hok alam te thanang je Jong ali aphan niltum episode amen en pon pen nang litum mektang apok aphan mektang ali aphan bangke non ke cari bom agomen tolong nang litum ali chen ri niltum episode amen pen ri nang li jong pen pon ke chen tami tetami episode amen pen nilitum phan nong nang jo pon ri la pen nilitum chichini atheman nilitum se episode claim bang atum lo nilitum kwan arm oksodoma nilitum a constituency tinong tetami nilitum chichini apai chichini la sopo se nang litum kalili kalang lang ladak episode se tum pan anong nang ke jo pontak BJP long la ne chipa okdun po bangke ningje jeta nangji pen lason kewang jila jong si lason pupom lang poten nilitum sitame nong no nang jo ponte Rengma Naga Cultural Society di Puzo na tumpen chipater piponsi NGADA 2023 abaha katalon pon Pai kunia chikloni pai inko da troxier ni
Pendecho Rengma Arong Ninkanesek Rengma Naga Society Dipu Zone Atumpen Chepater Piponsi NGADA 2023 Catalan Pon. Isi Akai Jongsi Kai Kang Timpulote Jutang Jubata Akenang Sot. Bang sopensi Karbi Anglong Kaboche Arengma Atumta Ninkanesek Sokrot Kirim Tangdet Pen Ipong NGADA Festival Pamanpon Bomsi Pining Aningkanke Dipu Lamding Road Kilometer Kithom Pentecho Rengma Arong Along Bangso NGADA 2023 Pamanpon Bangso Amailong Manpeng Aluhi Sarpo Amanpen Honorable Nominated MEC Karbi Anglong Autonomous Council Mr. Pengpiga Rengma Amanpen Chetongdu Lapen Dipu Lumbajong Local MEC Johnny Timung Dr. Mongwe Rongpi Nominated MEC Abhijit Kro MEC Lapen HPFCMI Phu Laichan Ingleng Lapen Kaprek Atumta Chetongdun Pen Alir Alon Pidunsi Labangso Rengma Naga Atum Ninkanesek Aron Ajutang Amaipi Ing Samjin Pen Mai Pajutpon News Text Report Karbi Anglong News Channel Social media মই থম লাইন কৰি পেলাই মই আজি আমাক সকলো পাবেন ৰেংমা নাডা পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেলৰ সালাম মই জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি আমি নাডা ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰাটো এতিয়াৰ পৰা নহয় কিন্তু আমি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আমি এটা চেলিব্ৰেট কৰি আহিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আজি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আমাক 1996-97ত 27 নৱেম্বৰ এটা আমাক ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে বুলি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া আমি কেলেণ্ডাৰত দেখা পাইছোঁ 28 নৱেম্বৰটো এতিয়াও ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে বুলি দিছে সেই আমাৰ জাতিক মান দিয়াৰ বাবে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে আজি নাডা বুলি পেলাই আমাৰ ফেষ্টিভেলটো আমি আগতে চুকে কাণে পাতোঁ কিন্তু আজি আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়া CM অনাৰেবল CM ছাৰ ডাঙৰীয়াই যোৱা বছৰ 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে যেতিয়া কাউন্সিল লাষ্ট সেশন আছিলে তেতিয়া তাতে ঘোষণা কৰিছে যে ৰেংমা নাডা ফেষ্টিভেলৰ কাৰণেও এটা মানে আপোনালোকক ফাণ্ড দিয়া হ'ব ওৱান টাইম এছিষ্টেঞ্চ হ'লেও ফাণ্ড দিয়া হ'ব বুলি কৈছে সেইটো বাবে আজি আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুৱেদি মই আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াক CM ছাৰ ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে এইবাৰ আমি 4টা জোন হৈ পেলাই আমি নাডাটো পাতা হৈছে এটা হৈছে কেলিয়া জোন এইটো হৈছে জংফাৰ পৰা আদি কৰি একদম বৰলাংছলৈকে এটা হৈছে টেকৰং জোন এইটো হৈছে চকিলা সৈনিক ফাঞ্চৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই একদম ৰিচাংগাৰীলৈকে এইটো এটা জোন আৰু এটা জোনটো আছে আমাৰ ইয়াতে বৰজান সমষ্টিত আছে আৰু লাষ্ট 4 নম্বৰ জোনটো হৈছে আমাৰ ডিফু জোন আমি জোনেল ৱাইজ এবাৰ সেইটো কাৰণে পাতিবলগীয়া হৈছে কিয়নো আজি আমি যোনটো কাউন্সিলৰ পৰা আমাক সহায় দিছে সেই সহায়টো আমি খালি খাই পেলাই নেপেলাম কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আহি থকা কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল গোল্ডেন জুবলিত আমাৰ ৰেংমা জাতি হিচাপে আমাৰো অৱদান থাকিব লাগিব আমাৰ যোগদান থাকিব লাগিব আৰু আজি মই এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল গোল্ডেন জুবলিৰ কাৰণে আমাৰ ৰেংমা নাগা কাৰ্বি আংলঙত থকা আমি 100% আমি যোগদান দিম আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যি কৰিব লাগে আমি চেষ্টা কৰিম বুলি পেলাই আজি মই ডিক্লেয়াৰো কৰা হৈছে থেংক ইউ Youth Yodo Yotra Asampu Ate PNC Congress Atum Armu Kachejeng Asam Angkang Pi Yudatum Jakong Horang Kachepaklang Youth Yodo Yotra Asampu Congress Atum Kedeng Ajay Mek Along Pachetondun Si Karbi Anglong District Youth Congress Committee KADYCC Atum Pen Pater Pipon Pen Patumi Phaikuni Ni Phai Inkora Troxiarni Birla Pen Methang Asai Hemadong An Armu Kachejeng Padupon Birta kelongdun ateng pen Congress Saphan ki kroithip ningkache thi ki ongdung aradatum chingrum si armu kachejeng nangpang chengsi kasa adung kedo Congress asai hem an palesi non kewangji ningkan surihini ra inkora phli aningkan MP kilikahut koson pensi BJP a party aphan kaperemji lapen koson pensi Congress atum kilikalong kachepahai ji aputhak non kithurmi ariso ejang mate yudatum pen mai padupon Bangso Reli Kapadopon Ahut Karbi Anglong District Congress Committee Dunmai Phu Ratan Ingti Kaningje Ponke BJP Atum Rat Amai Pi Along Kaningje Ver Peace and Development Pu Alamke Karbi Anglong Autonomous Council CEM RVRA Kedo Atum Si Development Chotlo Karbi Anglong Arat Ke Thangnata Kaching Thur Asai Theklong Le Pusi Ningje Po Bangso Armu Kachejeng Along Aluhia Manpen APYCC Maipu Joel Alam Muzumdar APYCC Dun Maipu David Phukon KADYCC Amaipu Sukur Singkro Lapen Kapreg Youth Congress Along Arpu Kedoatum Chetongdun News Report Karbi Anglong News Channel Nangi lapen nang litum stame kichini nai bangke lapen lang tum bangta la chema thakrang
je alang tu bangke sarkar hin ben sigi paklang pon boy fit tame la pu bangke ka do ka vi to alang tu ke claim ke dam pon bangke party na la bangke government hin pera bangke la bangke alang tu claim clear nangji la pe la tongka resources tame la ke government jito resources atangka mukha ge la tu spend pe ni la bangke si therak me la pen kar biang long jito ara da phan jito development ki pinaya tangka an tame alang tu la hai bangke divert ki kuri thapsi ami thang jungjung ale phansi la tung claim bon thap relo la palang tu isi alam ning je la so dia da phi bangke dak Bhupen Bora ji tu ke bang hut dak wang lebe pu bangke alang tum bangke la ke undemocratic la ke unparliamentary alam la ke isi democratic a country aja da party no apak la dak ke organize kuri po muni tum bang po tuliram rong hang mate BJP afan le Bhupen Bora la dak APC president ke bang kali Congress atum dak dopik Congress atum afan ke chinghon si lapen ladak ba dak ni tum long joining program ke do join chalang ke bang alang bang ke ji tu Bhupen Bora bang bom lo pote alang ji tu corruption mo kha expose that po ke bang tangling stame alang ningje tanglo je Himonto Biswa Sharma lapen tuliram rong hang apan ke punu poi he Congress jong si chewang thulo polote alang tum han ke Congress along ke van thuji pu bang ke Rahul Gandhi lapen Bhupen Bora reng tik bang ke bang long le pulai kaning je posi alang ning isu la si alang tu phan dak ke bang ye bang ke atwar bon tang lo la halo kar biang long ara tum ning ha la sinang le tum ta la ha bang ke kar biang long ji tu non ki paklang thapalam an tame pale no 100 crore ji tu corruption bang ke di Deborah Soiki already ning je lo paklang alo hala so ke paklang alam bang selang tum concentrate nai muni ladak Bhupen Bora ke bang alam leke the kali office में कार बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी पे भूपेन बोरा जी तू भूपेन बोरा निंजे जी अपरांग जी तू दिब्रब्रत सोइका अलांग जी तू कानिंजे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस लोंग कानिंजे लपा अलांग के पकलांग अलाम हला सो पकलांग अलाम बांगसी 100 crore CBI inquiry nangi po alam बांगसी ने तुम प्रायोरिटी की पी लसी लाबांग के डाइवर्ट नंगने नितुं को पिलो कानिंजे हला सो कानिंजे लाम बांगके नितुं हला सी ऑफ थिपलो jal tuliram rong hang dak aja dalam ningje je pin pen jong sialang hok pet ing thir pit puch paklang hi pulote 100 crores ba CBI inquiry pino a hok pet alam klang pola han lolam theke Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me